人家所盖的房子哈，所以因此呢，我们来去经历老人过去的文化的这样的一个盖房子的这个构造啊，以及材料的应用，所以呢，今天我们来一起来讨论，衔接我们上个礼拜的这个沙比沙鲁玛，他的那题目哈，Pinachila hawe Lipayan总共有19个材料。Ami tengah kalau kita nan mafana ai ami pa misal rumah sari kakak namita anu sinsi itu sini di caklai sari kakak anu aku fana nama au kakak ngulu apa ini kakak elik hanaku ko patur tunian soalan hanaku inachila hawe asipun haku hau inachila hawe wo sapi saluma 上个礼拜的这个有关于这个材料的词汇哈，有脊浪、木头、户外、黄藤、阿奥竹啊，还有竹子、粉嫩、芦苇、胡萝、箭竹、比杜奈、赤竹、达邦诺一只槟榔的树干啊。atau pekeluh, 石头、裂、茅草 atau suta, lagu serak sana au 泥土、马赛、葛藤、阿赞、干芦苇的那个枝干芦苇枝阿赞，lagu阿赞sana au。还有第13个是三奈赛马祖14不告西径笔筒树戴诺古龙牛大便atau talur 芒草巴巴诺 tepus 甘蔗叶atau阿西秀稻草梨大粘土 atau tekus 贵族的爱好，总共有19个。kabanaan lumita anuira oko taturen，或者是你知道过去老人家的盖造房子的时候所使用的材料有哪些？如果在这19样里面还有其他的部分，请大家来分享。那个说了。有一个吴老师Salengat yana ilan ku saya au sapi malu padahong anu kan patih Salengat ai upapah ni lah ai老师你知道吗？比较好收音。那ila ko pitingala ko to tinya pinaulan hau to mato asai mali tengai
iraho ko papahno sa langal kan hakia sa wa mitengin kitanan irai tu matia anako oh sa langal papahno sa langal ha SALENGAT 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 papa no salengat前面要叫爸爸对对前面要加爸爸它的叶子嘛中文是什么那个棕榈对棕榈树SAR 才对哈SAR对棕榈叶你看这样对不对第20个哈apa no sarengat对AD 棕榈叶你多加了一个还meeting ako kitanan o今天线上的朋友们还有老师们，以上我所念的这些材料的名字，我们来互相来讨论有关于这些材料的用法，或者是在盖造房子的时候，它是用在哪一个地方？那kita pagkatingilay ito na现在多了一个哈20paano sarangal sa nahaw nanay agakaili kita kangulo paini nila ko anak no na mahawi nanay painin kami baka na itina tusa pulo 材料怎么样的来使用在盖房子的地方能够好pakai na kini ikilang ko saya wa ami pa ini kita nanhaw una kilang hawi ko Roma malu sapi sahcek tang 柱子aluman hawi sakit ini malu anunung anunung 是大梁大梁它是中间那个大梁yang ko kabanaan naman ko haw lumasan haw ano pa kanya ito tini uyen man ano uyen ya tumut man pakai ni patih ano mabanay haw pakai na din patih 搞墙壁它用什么样的材料mabanay haw na naipainin kami haw 老师你刚刚提亮也可以做墙壁提亮那柱子你先讲提亮的部分提亮的部分哈una kilang haw sakit ini alinunglung ano san haw malu hatsak ira haw ku kamanaan ulau se hatsak sariri aku yang kucu hatsak sariri terku ya好
柱子怎么讲？这，我们那里叫小鱼飞。那我先同意的。这个。这 HEC。CEK 这个对。阿里弄弄，阿里弄弄。阿里弄弄的。ALINOGNOG弄弄2次了 NOG。你后面少个 NG 啊 ，NONG。它是 NOG 了。Mata terung ay kunyam at tinglaw ha. Mara kunu no sawali mara kunu tinya. 大梁。就是那个这样子的中间那个。对，那个叫大梁。还有屋檐。屋檐好像用木头。屋檐是吧？它也是用木头做骨架了。也是。它先做骨架。法拉对，叫法拉法拉有的是叫法拉特。你查看看那个法拉特。茅草在这边。用来压那个茅草的那个叫法拉特，对了，没错。压茅草的那个叫法拉特，没错。对。法拉 LAT。法拉。横梁哦。横梁对。纵向的跟横的都用木头比较多了。如果在当时在盖房子的时候，那个法拉木头如果足够的话，它还是用木头作为法拉。那横的跟纵向的都用那个。那经济比较不足的人，他就用那个他帮我这。那个呢？对。槟榔树啊。对，你画的哈，就到时候那个。这个嘛。把人都弄。对。那横梁是指哪一个？是这个吗？法拉就是这个。这个。横梁就是。这个就是。这个也是。这边也有。对啊。那我懂。还有这个。还有这个。这个也是。
这个就是柱子嘛。柱子，对。这个柱子就是等。柱子有的叫的，对，没错。柱子跟等。后面两个就是什么呢？分两是什么？来，这是柱子啊。我们叫啥？有的叫的，有的叫这个，这个，的。Malu tek sama tu saya rumah. Hari ini两个kabanaan aku好这个呢木头有关于这个木头的这个武吉浪。老师，你们来帮我对一下这个，这几个，看那个画面。沙粒或是沙粒，沙粒。我就是和这个意思哦。沙粒。也是这个意思吗？对。好，有关于木头的方面它都用在柱子或者是横梁以及大梁来作为这个材料作为盖房子的材料。然后ko kapan mo nanay ka ulong no sari kakak usin itu nanay pa ini kita. 你这老师有没有？好。那个黄藤外好诶，外不是闭门过外，dengan lagu kita。sakit juga aku外。老师，请问一下，我之前有看到有那个 dash 的，也是叫柱子，TAR。中文是什么？也是木桩或是柱子。dash，我有看过，不是柱子。柱子哦，我有看过。这个吴明义的字典里面也有这样子写。那个维里巴，你一定要把它大这样。就是当然只是用在维里巴，对，没有错。当然是用在维里巴了。对。因为如果是盖房子的话，它一般都会讲这，要不然是沙粒粒。这个是维里。对，维里的柱子是叫大，没有错。好，谢谢智慧老师。好。好，希望不要客气，来提供很多的信息给我们，然后我们可以告诉我们的下一代的孩子们。还有没有其他的？有关于户外它的用法，用在哪一个部分？那个床啊，打个aku nya，打个床就打个，对我大梁树，大的通铺都叫打个。打个 KEL， 最后一个是 L。
对我们以前也是睡这个达达哥用那个额外的，然后写不好好，很简单。然后阿公喝酒的时候，那个钱就掉下来，我们就到底下。吴老师，你看一下，都同一字吗？对，打嘎的很人，有人在打嘎啊，我们讲打嘎，打嘎都一样，对，是同样。打嘎。红藤可以做打嘎吗？对呀，应该是绑的吧？没有，它就是一支粗的，一根一根的，对，是哦，然后中间缝很大，那比较不容易断，对，没有错，不容易断，不容易断，而且又有弹性。在那边跳都不会断。如果你用其他竹子，在那边跳就断。断了，它一般都是用那个了，那个藤条。Terus masalah saya katakan, 大概 saya好。那其他藤条，还有没有给他到2号？少2号，藤条有的时候他先慢点，他先削薄，然后马路沙巴罗写歪，慢，写歪什么？写歪，你那这个听了你那多少？别有那句话叫削什么？这不是不是，你那这个听了你要削那个你写歪韩国呢？简单来讲的话，你那这个他有他的想法，说法，他的想法，有人说跟李亮老师，他的那个翻译叫做连床，连床是什么？大通铺的意思。以前没有那个所谓的小间，没有个人床，全部大通，所以孩子也是照常生。挑东西的，当时没听到。我读蜡纸，你读蜡早消。你看像是米格拉餐号，很像是米格拉。米格拉斯就割一下米格拉斯。割一下就是你按你，割不是很那个里面的筋跟外面的皮。哦，你可以上线哦。林老师，你可以上线哦。哦，你是那个了，你是赖哦。你请你旁边的老师，我已经传给林老师了，你打开他的赖就可以看到了。打开他的 line， 里面就有一个Google Meet， 打开那个，现在开始上课了，你看，你先关掉，所以老师那个黄藤还有什么在盖房子的时候功能？黄藤它也有绑的吗？对，它就是那要怎么讲那个话？绑的那个绳子这边乱，二还是沙罗安，沙罗安用来绑东西叫沙罗安。告诉他看一下。沙罗安 LOOT， 然后要加一个 那我听友就说，中文怎么办？中文叫绑绳嘛，沙罗安绑绳。
应该是比个色一样的，少了二跟少比个色是绑紧的意思。绑紧的意思，但是它不叫那个。少了二层，你呢？少了二是也是这样讲，没错。这个黄法刚才可以做那个打开。Cacat. ya kalau ada sekali betul rumah对乘凉用的那个哦，不是也是一样，凉的，也是可以睡的。啊，有，对，这样也可以用，对，它跟竹子一起编织的，哎，蛮好，就跟茶那个赞，好赞，还有中文的话就凉床，都是船哦。凉床。好，还有没有其他用法？我爱，哎，刚刚那个林老师他好像有上线，问他这个老人看看。林景光老师有听到吗？我们有问题要问你。林景光老师，打开你的麦克风。好，没听到我计算了老师林景光老师。哎，我听到了，现在麦克风开了。慢了帮助那个要消那个国外，misal lapit manhan malu sapi falur mahan kurana soal turan. مش عواي كده. مش وايحن. هاي. مش وايحن. اوكي. ميتاتاتو كده تاس عواي هني رمي تاتو بيت ميسولينغا. ميتاتات هنكورا soal turan yumi yufaruho ko عواي. anu ma ikastuan ma itangku عواي henan mitatat. Memang tahu tidak cacat bentuk. Cacat angguran hai. Hai cacat han mas kukiran. Baru tu cacat ta mas misyawai tu matu asai ila mi cacat untuk itang hanira kira ta. Jadi mau tu matu asai ta ya hanira mi syawai. 哦，这你讲的对了。这切，等于是粗胚的那个做法。Baru cara misacat iraga fat hanana i terungai no wayo. Oh. Hai fat han Quran. Terungai kira kinahar nirami tartar. Hai kinahar rami ya kira-kira fat. Fat ni 临时要绑东西的，不是正式要绑的。要真正的要绑bisa rumah ya ipaputa itu falit, ifadis no way, karkan mi siawai. Ya terungai
mapunta ko matiray sa kusapi sa Roma. Oh, usapi mangkiran, malu pate. Lins pangtusin malsad o hiya kira pat hananay malsad o Masay. Oh, oh, malsad o Masay ko tayo no matiray. 这样哈，一根这样哈，然后它这边全部都敲完以后，这个还要再做细工，跟你小外那个，这个是一项，中间留下来的那个，他们仍然还是要再切做临时用的，临时绑东西用的。Ya terung ay不能用啊，什么都没有办法用。它容易断，它只是能临时绑的。这样，这样我听懂了。好，谢谢您了。哪一个单词？你念一下那个。啊。Dengar aku, Lin 老师，zar atau salat 是一样的意思吗？不一样的意思。Minta ya Allah mialantai nani luto kau. Tang solahan mi cacat kiran. Mi cacadan mi terong cira mi plak kira. Kita laspatan nira lima nira. Ya terungai na ilawat saya ya. Ya ilawat saya kita sukai masenyo ko mama sekatayan. Ya lumai fat meyo yung. Pat hankiran. Ufat hankira terungai petak sanai. 没有用了，那个只是拿来临时绑东西用的。还没听到过好，saluat. Umur saluat kira ipaputaray kira mamin ya sabto yang tight sa miktona no mataasay haw. Sapi fadahong kira yang tight sa tangda. Sapi fadahong. Ya sa sapi ato hiato sa pifadatak no mataasay mi hiato ukirang sa pifaluje. Ya raraya ay sabto ukung tsutango. Saya hiya mi cacat sa rahaw. Nako ikin phone haw ne. Kusapi malu saki taro ulan no kulong. Tapi teng tukang kang. Rumah Quran. 那我请教一下salat mana no 中文mana no ya？ 中文都是形容词啊。mana no 中文kuman？ salat 那个要绑啊。不然呢，我也salat。我kusapi要绑紧kira。绑绳了，绑绳没有什么名称了哈，那个叫绑绳了哈，叫绑绳了。Usapalos, an kuno pansakira. 绑绳了。好，下。Ano falos si falos han ko hiya caikat lang yo. Maharag mi falos sira paringan kuno matuasa mi paring. Wala ka matu paring. 你那个缺口paring， paring ta pagpagkan matuasa ta kerat satu sira. ya paring sana imi turan 它是有切口对切口是吗？它要那个要紧那个切口啊。还给他，对了，
那个这我不知道怎么讲国语。哎，缺口对缺口，木头的缺口对缺口，它就这样子会更紧了，然后再加上那跟缺口没有关系，我们现在就是把那个动作啊，不管是在这里绑，对，木头绑在一起，我们对，没有错，这个主题这个缺口是另外一个。对了，好，我们主题是打，好，沙罗二，扯得很远的。沙罗二，好，沙罗二这个就是绑绳就好。当神哈，当神， Lu acan hoto uai kira 好的，是长的。我们下一个题目哈，萨，中午对，在哪里？最后第二，题目看到蓝色的框是吧？哦，蓝色框起来那个，还有是常对那个巴苏兰萨也是是这个萨吗？巴苏兰就是对，蓝色的里面不要的那个部分。我们kira sa ananay. Uno amis suai kira sasa sana ilano sana yo. Oh. Walen to uno chika suana suar. Oh, sa sana. Ay. Isasa ani pabalik ni sakudulan. Sa kuluran. Hai, 你听个好，sa sana 好，他的是不是也要好？伊拉ko malu sapi pasela no mato asai ayah ho. Betul ya? Usasa cika santuran. Usasahan. Sa 要加好舌头音的。sa. Ay usasa. Ano away ko ang no mato asai ke. Serak handa ko arcam mi tulikan arcam usasahan ko matiray. Oh, sa. Usasa cika saan. Oh. Sa. Oh, sa. 两个都有。哎，谢谢老师，真的哦，进来，我低落过滤，哦，意思就是休息的意思嘛，是不是？哎，我休息的时候啥都干，因为阿美族以前没有阿外国安gang tu minta tanah an saya kadang salah kana kira cering macam yang cering ya paro ana kulafang tira isasa usasa han kira arcam turan ditulikan acam. Oh, tulikan ke acam. Oh. 所以他整个撒就是那个藏那个也是一样编成那个床，它也是用额外这样先绑的了。一方面它这个也有休息的意思了。所以用芦苇。这是我们后来的草席的概念。对。sa sana kira imi turan hawi 休息休息的意思。对啊，谢谢老师。谢了，我di tengah nyamuk balik tengah ini. Upi siusian nira kira arcam kira hewa. Nano arcam ku sapi sangat nira. 嗨，也有人腐落，有人用腐落了，腐落一般是比较凉的，比较不会断，不会断那个脏会干的。容易断对。那边还有另外一个说法，不知道那是什么，就是像那个小沙的，哦，比度，不知道那是日本还是外来。哦。Kira aku pituk sanai aswar. mansanay.
Pito. Pito. Pietro. Pito. Macam aku pito aja. No, saya benar aku. Oh. No. Matsalay to tera sa sana imi nila no sakit ini sawari Ha. uswan no Pitohan. maga. Pito. Hai. Pito. Hai pito anara. Ha. Itu sesuai lah ya kira soal tulanan. Man. Sesuai. Sesuai. Kira ko pito anana no ni hao. Awal matengin aku ko pito sanay. Ay kira. Kira ako ay tingin ako kita kira ako pakai na ito uway man usapimaan kira uway malu tatakal sa nihon ni hawe ay kira ako rumah akia 呀，把手拉含量给你好， fasula 可以卷起来。对，也是用国外做的，它可以卷起来。我们要晒东西的时候啊，打开可以晒那个东西在上面，我们就把熟烂含量。哦，把熟烂。他不用开。 Fasulan saya tataakay miturikan no matuasay. Kaya fasulan halay. Piitangan to tuman ay itangan haya piitangan to hapay. Anuman to ceratan. Oh. 我们晚上也可以躺在上面。夏天的时候这样用，可以睡也可以晒东西。 Kacau sisi na fasulan. Ya fasulan ni kapuradan no rumiat no dadaya. Cerak hanu pancah tirai ayawan no rumah tira marok matuasay mikisa sape. Malu pasasaan no matuasay seberangan tu dadaya. Hai, tirai paputar cerak sak matuasay. Mari takit-takit. Ay kira au fasulan. Sa tapos misalnya kira utapira. Utapira au. Hai, uparuru. Oh. 沙西瓦修也是啊。Hai. 什么叫沙修啊修？那个开塞米的，我们的比拉我们需要放吃的，如那这里这个比拉，那个塞米的，后来我打不死。Ay, tatakay kaka no tapira ako sa tapas. Sa tapas. Sa tapas 也是用额外做的，没有错。然后我们聚焦跟屋子有关。好，我知道，我们把那个弄回来哈。嗨，sakit kira kurang，那ini我题目我minta好sapi saloma 三来号。那我们的主题我们不要离题了哈，所以我们要透过这些材料来一起分享，怎么样？这个材料，特别是刚刚讲到国外是用在sapi salad atau sapi mana fasulan fasulan 都也是用来做床类似床的东西嘛国外很难atau mungkin apa ni tatakal国外很难Rau tu sakit ini sarumah ko awai hati lah kira ai sakatulu tu aur
那什么呢？熬，它就通称叫，只要是竹子就叫熬，是不是这样讲？对啊，上次是这样。嗯，那这个应该就不用了。我们只要是命名在它那个，比如说像刚那个叫什么，那个竹子马祖的部分，山来塞，还有山五，这个是，哦，这个都是，哦，老师，我把它归在一起，我可以先讲这些。好，建筑、次族、马祖。好，弄在一起啊，好，好，瓦沃好，这个通称叫阿沃哦，肯定好带进你葫芦，好，葫芦好50 个葫芦，我到这个人也是嘛，可以会做葫芦，也可以做那个你把bayar tu asyik lihat kena hao。Siapa arok tu lek？哦，也是像那个编那个，好像编那个什么，编那个床一样。哦，垫在那个它的草席那个垫在茅草的下面，我在那横梁那边嘛，在横梁放在上面，然后才要放在那做梁。对。放在那，它这对。你把它放做做梁，在那安上。对，在那。对呀，把在那然后bisa在那。在那。D 哈 DAY。在那。NA。还有墙壁。这个你看看。在那，对，左边的篮子。它功能就是我们要放那个茅草之前，一定要先垫那个来那。屋檐嘛，就这个。这个茅草，然后先那个空缺的地方嘛，太大了嘛，所以要先垫竹子在那，然后才要所以茅草是最上面的。对，来那。竹子的不会掉，一根一根掉下去。对，它一定要先做。铺上去那个茅草，只看到竹子。对，漂亮的上。还有那个杂缝。哎，围墙壁啊，是周围。杂缝还不能。把地，杂缝就墙嘛。围墙。把地，杂缝。把地做杂缝。有没有？把地杂缝。哦，他们是一样的哦。好。你葫芦用处哈，使用的方面哈，都是用隔墙。葫芦。杂缝。把地。你看一下这个翻译对吗？还有把地也是。把地还是一样的意思吗？一样的围墙。这也是挡风的墙。挡风的墙，围墙。把地。挡风是围墙，然后把电是让它比较就像那这样，可以比较温暖。这两个好像意思不太一样哦。对，把酱有一点那个比较密的那种，可能会加那个茅草在外面，或者是那个泥土叫把地。我们现在主题是竹子。对，最好就是葫芦。把杂灯。
展凤喊的两个都懂，刚刚那个就是讲竹编的围墙。展凤好像是展凤就是竹编的围墙、隔墙，竹编的隔墙啊，这叫展凤。展凤。对呀，是周围的。哦，他这边讲，他这里讲的把店是防风墙跟围墙的意思了。对，已经有加东西了。嗯。有加茅草或者加什么东西，让风不会灌进。哦。那我们今天主题是竹子。展凤隔间竹。就是用竹子当围篱，或者当围墙，或者隔墙。係啦。然後佢實邊乜人客嘅，見好啦。对呀。也可以当床。也可以当床，对。也可以当床。好了，可以当床，可以。冇搭個咧，也可以当大概，也可以当那个连床。搭个。像刚才那个沙用那个腐落也是可以，对，腐落就比较恰当了，腐落。一样的，一样。有点难。好。然後個林老師，還有沒有？我等你說好。還有什麼可以用？然後個sabi maan sakit ini rumah然後有什麼用途嗎？不了。麦克風開一下。你的麥克風打開。已經8字沒了那個。林景光，林老師，你的麥克風沒有打開。Awai mati ko suaso. Paatan ko mai ko. 打開你的麥克風。Kita tinggal kira. Ura mafukir mi. 拿到那个。刚才有他的孩子吧，在旁边，然后离开了那个孩子，很可惜。好，我们紧接那个芦苇，penen， usapi man kita penen， sakit ini pada hongka。也是还没完哈，对不起，次组哈，Fitunai， 我们先从那个 Fitunai， sapi man ko Fitunai。也有人当那个衡量，衡量。Safalat。可以当柱子。因为它很粗啊。对。也可以当手法拉达。次组 Fitunai。老。林老师，你的麦克风打开，请你隔壁的人帮你打开你的麦克风。老师，你刚说沙发拉。你家里沙发拉不是用来当衡量这样。所以它本身就可以当衡量。那我直接写。法拉是衡了。Saya ke Fuadku microphone nomor soal Lin老师。现在呢？好了，听到了。哎，现在听到了哦。Pati ko begini pakai ni di follow hananai. Hai. Sama sapi mano sakit ini lalu rumah sapi saluma. Sapi sangat tu ahli per fanzal tu. Saya sakit ini rumah tak? Ya rumah. Hai. Takar. Takar itu. Takar atau man akhir. Kan saya tanda Takar mah fanzal tu hau. Hai. Takar. Sapi sangat tu taraf. Apa kamu tu taraf? Taraf.
Utarap sana hao. Saya kalau ko patilian no matuasay ra ko ariri gira. Ariri upatilian tu panay. Samor sikahanan nila patili ko panay ato hafay ato rumah dia ya taraf hananay hafay ko siyang zi iyang la. Patilian nila tu cerdan, mi cerdan no matuasay to to hafay ano kauliang ano panay umatiray Man kira taraf sabi sa taraf taraf. ay taraf siyang siyang ziyang Taraf. ay 打杠，你拼一下那个打这条拼好了，哦 taraf 小小，哎呦，哦，你打，这个上面的。后面是 F，它后面是 F 哦。对， tayo pin ya paten taraf hananay hao pahiyan nila paruruhan nila ya palian nila ay sabi tumul ko adlo 哦，打热，打热，我的打热是当那个电话，它香。它的中文意思是这个吗？这是电快吗？对是啊，它的意思是那个。储存东西的是吧？嗯，它用那个很大的一个。哦，Usap pero si Matira to to cerdan 哦，啊，这是储存东西的了。储 ay sabi sang arato roof upa ira roof hananay kan nagsuitiao to tibang to putsa ichi pateli ano matasa ito anato ano siraw to ano misakam tayan to naira 哦， RONOI，不放那个。 ato ano misa raw tera ya misa pa sang anto pa no pangsa kami imatira ipateli roof han Quran Luf L O F， 库房，就是他们要放烟肉，他那个写什么？那国字是什么？库房啊，仓库的库。哦，Luf， 哦， Tira-tira tuh jam saya mi arawan。 raw Oh, ah itu dah. biru sirau ukiro ano anato umalman kira 对，设在固定在那边。 ya na tingin ako Lin老师ya favorit no parot di man kira na ya pi ngayon api ilan rato ya tadi titi ya Faicher han Quran man Faicher oh Faicher amanaw hanay mi ripaay tiray patih ko amanaw han Quran patilian na to osang no may tiray tapila amanaw hanggo hadiray ya ibabalatay no parot ha no namar ibabalatay sama mapa atsbar to no haya utiti ko ran Faicher ano mapasay Faicher oh FAICIL FAI oh CIL CIL
L，哎，Fajar。白戒哦，哎对，他们 Amanau hangga Patrian to Osawa Itapera to 哦， Mai Amanau Amanau Lin itira Amanau han. 嘛no Holam kira 白戒的sana Hmm, 字幕架， manhan kun holam hakya. 你大概讲，大概讲， Ha may isu ho an misa tatak to kita kira ko at sapar mapapadat to kira ya kira itu 好像然后把我们那些那个熏一方面是它要熏呐、熏那个东西啊， 西方物 sana ni lah 熏那熏长台了。 哦， 我这样烟熏架，我这样打对吗？哪里？刚刚森老哥找到那个字的啦，这个萨是这样拼的，是上哦，上哦，上，它不要有那个萨哦，萨，没有不用口舌音了。OK， 哦，谢谢。OK， 哦，阿里还过那门的好，我也不懂啦。我们都有解释的。接近掉了，接近这个啊，我跟我们这个 Lebih editan, 咱们马来西亚 那Pinang to na mo, kaya vice chair sanay. 哎妈，那都我们再查一下，啊叫阿曼纳，你阿曼纳AMANAW，也是在架子上，也是一样的。字号你们看一下，好，也是架子，对，也是格物架，没有错了。格物架，天花板，就是它是悬在那个罩上面的那个，对，它悬在那个罩的上面的。就怕那个被蛀虫嘛。所以很多吃的东西它会放在上面。被阿门闹，有些东西像打皮拉，就放在阿门闹那边放。我们要确定它是怎么做的，这个是。Oh, Umang ku sapi sangat tidak aman now atau ya nasional ni ya facil. Oh ya kira ya Buruk. ya buruk sa kira. Oh, buruk. Ay, 都是建筑做的。哦，saya kira buruk. Buruk ku sapi sangat tidak Amanau aman now. atau vice chair. facil. 好，建筑的用途我的爱好。建筑的用途，sakit ini mangga围墙呢，围墙kia， Sapi sa taraf. Rumah. sapi sataraf， Ay, menggus taraf， ha utakar. takar， itu hetse mangga ya。刚刚讲的那个讲怎么讲？ Sapi sangat to sa saadlap, sa singaran. 哦，窗户是singaran，窗户还有门，都建筑都有，是不是？对，因为建筑都可以做窗户。因为它密度够了，可以比较细，比较细，又美观，哦，对，再一个一公嘛，哈，再改一共，我知道，还能后面那里，它那个骨。消， itu 还要削掉了，就乱那个面，我可能就乱那个面嘛，很好看，做门，还给它，所以那种，散了，bawahan， bawah， 散了，还
大点大点。透过啊，ka selao kita hau, no hani melukai kita mai ni alala tutanga, kuswar, no hani hau 我们休息10分钟，10分钟过后我们再继续往下来讨论。好，谢谢。Akau pilalio, buku rumah, anakku. Hai, minum kado kita. Anakku. Pakatawai, kina si Tunian. 我们因为国语才回来，你大家回来了。Aray, anakku, kita dari kakak atau sisi milinga tu atau kita mati ni hau. So ya honi ai pakai ni itu no aor no furo ana ni hau. Dulu tu hau mungkin ya ditunai hau. Hau. 先补充这个，那个刚刚老师说的。哦，还mitengah aku kita nan hau yana paring hananai umang kira paring hananai paring Ira ko no paring hananai anu pangsa usapi pa sakit to ni salutan 不然那个生龙跟你那个解释那个高气。好，你讲讲。好，那个之前有访问到一个耆老哈，我主要是提高啊性，那个说你那个paling hana那里，就是mahal mi falus dia manggola ya衡量啊，都叫柱子那里，我用过 satu falus， 因为人的力量有限啊，在这个比如啊。你把怎么说的paling那里？就是我们讲的那个那个也是木头的材质啦。对，它是木头的材质。怎么谈来rumahnya atau saya nah ya falat tadi falat衡量。怎么谈ya mana paling ya pula 那个东西也叫paling。misal rumah rumah amis tadi， 一定会有这个分做成。要不然这个tanda ya begitu。Tarap kemudian tarap 焊在那个木头跟木头之间的。tarap 这边也有 tarap。老师怎么拼？好像也行哦。Bukan bisa kecewa. Tulan热。我有了，我那等一下还没上，你做过？你刚才是做，还有Tarak。也有人叫satakan，也有叫gitar。通常都是讲paling。satakan后paling。Hai. Nami ira ke honi sinsi semua lai hau. Okena itu ni palur to safarat hau anu ali nung to hau ira cak ya safarur nira ma mi palur hau anu cai kat tatulong ko kakelet nira hau patili nira to sa mangga honi kya sataring nira
atau satrap nira uparing tarak paring ada luman ku soal haut paring tarak ira ku numi so lin aus ditakan mata mai kira soal lumah ku hakia matama kira tarak utaring sanay utarak sanay ira ngangan nupitaring ya kirang kutarak ira soal tirani mi paring han ulangan ira paring utarak那个东西叫tarak 穿进去叫paring 动作那个哎一个是它的名词一个是动词了akhirnya rumah pun cila arai sisi ya anawai kisu ulangan ira sapi paring ya kirang ya sapi kerets kami au taras Quran taras ancai tararin cai ka ya kira ka roat sa paringan hocira paringan kira taras sama roat kira paring han kira mi kira tayar mi paringai utarar kira mi cekcika namu mi ya kirang taras sapiloat 讲的是你打的是动作哦，不是。打的是那个东西。Utarat kiraan, utarat. Usapi paring, usapi paring. Paring是paring也是。没有paring我对哦。没关系，我们这个文字上自己再调整就可以了。好，谢谢Arai Hanaku，谢谢。然后aku pakainya itu full ani sangat tu patihan tu ya mak nikah uli dia sepi ngai dia 我刚刚连续到刚刚连一直那个人空好以后你那个说nu学习好林老师 pakai sapi sangat tu bawahan atau sesingaran sakiso kira aku sapi sangat aku mangga tu full kira hau nah itu ama tu kemas tu sakit ini rumah sakit ya lah kira hau maharateng so bawahan atau sesingaran ha. Oh ya na ya sunto. 都还在塞嘛。mana kena numpang cakap. Dan sapi ini. Ukiran sapi ini 你用其他的没办法，要不然一样会断的。所以ano pakai ini tera no kurang awe. Bila aku sesangat tu sakit ini rumah hak ya. Hai Lin 老师还有没有？ maturan na mo kaya sapi sangat tulog Luf sapi sa taraf kau
masangil kira ina masa kisohon ni matulan na mo kaya sa pisang ato taraf. taraf ay matulas to Tulay na ato voucher. oh paichir Matulan to. ay paichir Sa ato pisang ato roof. ay lof ay paichir Pati lagi na. oh matulas to Ay. oh buhatira itu kira ko sa pisang ato nanu fulo sa pisang ato rumah hau Ay. rumah satu jauh keluar sana. Fitunai, sapi man tunai. Ini sapi sa rumah. Fitunai. Ulau sini cari yo tahu tu mah. Oh. Oh. Sapi parat. Oh. Nika kafanaan ka fitunay hawe sa kaharafin ku pisa-pisangan nila to sa farat niya. Nani tangso mapuluhan. Manahol. Mapunpun, saya ko nahol, mapunpun. 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 Ay, mapunpun. Oh, mapunpun. Mapunpun, hang kuno awal arahor. Oh, mapunpun. Mapunpun. Ang kuno awal ka nahor. Kanahor. Ah, suka. Ay, aray. 谢谢。竹子的腐蚀哈，一般都是叫马本，竹子。no kilang manahor hantukuran. Mapuhat. Ay kira. Mapuhat.好的，这这边的竹子、木头，tu fitunay ano pakai ni sa pisang ato sa luma sa katatulong itini sa kifarat haw mga ay sa kitini farat Pancato, ko awor. Man sa to kaya misang ay o awor sa tay ko pisaro mae susoran fitunay kira usafarat pancato. Tuturo maaramin. Ano sa awalan ko rumah. Ay pancato ano paawalan ko rumah. Ang check atang ko sa farat sa pisang ato farat to ay Casualidad to. Matemática de casualidad. Nika chay karchat to no kirangay maamin ko rumah. Ano bakuyot ko sangkutam dawe sosol handra ko aur kira aur rumah. Chay karahanay chay pakamut pa puro amesan. Ano kirang sa ni ano matalibas ko to sa puro amesan tanga sa ina mapuro. Anjika musa udukwan ini. Ay urusak sama. Ay kira kung sakit ini misaluma awe anu waor ko sapi sangat tu rumah awe saya kaharapin haw ay suatu anu mapakuyo saya ko orip hewae
hari le hanan itu awal kira 那你看老师，你看一下那个字，哎，刚刚他的你说那个董同案是不是就是这个字？anungan 是那个一样啊，anunung anungan 跟案是一样的。一样啊。老师，你刚刚这个是阿里鲁木吗？啊，对对对，这个lung-lungan 是不是上面那个字？apa nung 积粮是那积粮是大粮。大粮呢？积粮是那个呢？他那个写房中粮。房中的积粮，不是那个。问一下那个，是不是？hai silan dengerin aku bisa alin nung han kira 大粮嘛好有帮助dan suara suai huni pakara dia milulu itu raraya anu alin nung hawi lungan han so huni kia uculung uculung kira dia milulu itu ke letas raraya anu alin nung hai ulan nu kiran yo teku anulanu tangsa babala uculung kira namin anungan han panjato alinungan hai anungan han panjato nah itu cai kau suara yang kira man han dia alinungan hai anungan han kira 大粮嘛 hai babala dah tu cai tak ya kan nu ni rai mar tada ku raya uculung no alinungan aku ai ku suan nu hai apa nung hanen pancar hanen suar semua anu hai anu sangku arumana anu malsat ku suara cingangan toko pangkah kira tomora anu suara那就同意了apa nung 对了apa nung apa nung 也等于是底下的那个梁了啦横梁了对呀没关系我们以后有碰到的话再修饰一下就可以了apakah tira ihoni tira pitunay hawi wa tira kira ko sapa sa bisa rumah pitunay kira haw ko pitunay sa pisang tu ya pitunay haw at kakay ko pitunay kira sa pisang tu tairangan Nuitiay hotel sa pisangat tu wadis no tairangan. Betul.磨石。那个算房屋的一部分。它也在那个里面呢。家里面的。对吧？Tairangan ada. Tairang kami saya kalau saya beli aja kulat tirai misakmu. Kailangan han itu naga mag ya kurang mah sapirang tupanay tak ilangan nem他放在家里面。对啊，他放在那个厨房啊。
那个转的那一根，对，就是它就是拿来做它的，因为它很硬的，比较老的那个，比较老的次主，它用来做它的那个忘记了那个呀，做这个面还是那根？也那一根，那一根，哎，算了，这个是闪灵，这里，闪灵，闪灵，比闪灵是这个叫的闪灵。就那个是那个叫第二五。Nung punto Cina kira anturu. Kaus no salion an hantu kira ai no hatira kira ko itunai sapi saloma kini ilalumaan ai rumah tu hawe tekes tekes madeng sapi saloma pelan kira malu patih ai ai ketekes patih sapung tekes anu sakit ini umaan ko kasangaan tatakal fantato sakit ini padahal ya ini matudan lekone hai hao matudan lekone上次王初一老师好像是讲说那个，就是他们在用墙的时候，他跟那个牛粪掺在一起用到那个墙。你问一下那个是不是这样Zaina Usap tu Zaina Badang tulung tu sabi sangat tu Zaina ku tekas Hai fantal tu sa sangat tunay na upati tarina ano nufuro fantal to raraya kira muncul hata sabi iya tu pati tarina ano nufuro akhirnya 他先弄破以后呢，他就那个用那火了顶上去，又更密了。刚刚搞造型线你说什么？那个在咕噜还有什么？他把那个牛粪跟那个贵族茅草和在一起变成墙的。过去没有用茅草了，都是用那个稻草。都是用稻草。雪绣加上那个贵族，再加上牛粪对。可是他贵族他是先做他的基本的这个怎么讲，就是他的靠墙，然后再粘上去了。他是这样子的。是墙。对。墙怎么讲？把电。是把电就是已经加了东西叫扎缝。有扎缝，马路扎缝，应该是马路扎缝，都sapi马路马路扎缝，
沙风，发家的时候是会挡风的，是外面有加东西，加茅草还是加粉，油粉还是秀。OK， 好，竹子的部分已经大概都有。还有马祖啊，马祖哈啊，我看一下马祖。山来赛，好，好，然后我就在，harap tuku tegas，跟那个就是跟世祖一样。哦，跟那个菲图奈。对。啊。那个用跟菲图奈一模一样。哦。对，它因为很粗嘛，也可以当那个横梁。马祖。对，马祖，这个叶子可以包粽子那个马祖。山来塞，哦。所以他们。这个好处就是很厚的。哦，很厚，它本身的那个肉很厚。买个起来的真的很硬。买个起来，Mitala tu kakak ikisan dia kata ni. 很粗。以前做礼拜也有人用这个。对。做礼拜煮法。然后就它又粗嘛。对，用火烤把它翘起来。礼拜煮法。不是。山来塞对。我们法是用这个，不是用那个赤足哦。赤足没有，赤足不行了。只有马祖哦。马祖要不然就是那个德克斯有比较粗的。是哦。菲图奈太重了。菲图奈太重了。梦中竹。梦中竹了，我讲的是梦中竹了。梦中竹不就是马祖？不是哦，不一样。怎么讲？有一点像贵族。它类似贵族了，它比贵族还粗。哎呀。先生，你dengar aku. Mana bangku梦中族呢？bangsa. Ya tak kayak misal samudra sana. Mati aku tegas. 梦中族。对。Kataang jira macado fitunay nika puta cengku lah sapi sangat tu tenus sapi sangat tu tekpai jira matirai. Mana bangsa kirana na awal turan. Man kata awal han bangsa. Awal sana. Awal umanga awal mata kya rumah akira sa kumiting itu soal nama tu asai.有吗？好。今天我去高秋兰老师。高秋兰老师，谢谢你参与这个今天晚上的这个我pakai itu sapi saluma。突然走掉。哎呀 ，no， 哎呀，你那里我在，哎呀，他被吓到，一上来就开始。Dan awal hantu Quran. Awal. Tanda awal. 最好的竹子叫打握。应该都有名字了，呀，再把个cuma auto cinglau nama tu asa itu lah. Masalah utekas kira, muncul kira, tak kira mah. Saya tahu kita inca。可是这个有这么粗的哦，这个在打我的，你看，是不是俺那都那个呢？嘎根，是不是俺那都嘎根？乐团那个。嘎根很个人。
哦，我不是用梦中族哦。别人怎样？ Jika satu 他应该知道的哈，尤其是no sakit ini sawali ang, kalau nak itu dah. Kakeng hanara kakeng kan, kakeng 乐器。喂，hati rahau. Oh, kapan ada sakit ini no awal api sangat tu rumah. 那个孟子的孟，孟子。因为它是最好的是梦里。这样解释就好了。哎，好。都是宗教的宗。好，mapahar kita kuno sakitin awal hao awal. Ai rumah tu hao tapang no itsep. 老师，我已经调了，你可能用那个。好。上面的。哦，看。第八个哈。Penen. Oh. Penen sapi sangat tu rumah mata tulungai hau. Di atap tu ya, di atap tu liak. Oh. Di atap tu liak. Kita satu ni. Okey tu tak. Kita patih. 对，你看这马鲁巴蒂，扎风也是可以哈。第八个，Penen。可是Penen哈，Penen的那个叶子用不久呢。Mafalis呢，可能Penen。老师，你能再描述一下它这个在围墙的那个它的角色，跟那个道跟那个建筑一样。建筑的功能一样。它呢拿来当那个把电插风，kuno Penen pasangan hau。对，它汰换率比较高了。hati kira kuno Penen sasangan hau tu rumah. Dulu tu Pekeluh maleng salumaan. Baru Lin 老师，你听到kesonan. Pekeluh sapi sangat tu rumah malu sakit cuak ku pekeluh. Ya kihapat lai pekeluh kami hau. Upat ila ku rumah misulkan no pangsa ayau. Oh. Rumah ya katang suhananay marupa patelian tu hacak. Oh. Paruan tu hacak. Oh. Kurkuran udah tak haraknya. Jadi hanya ku pekeluh kakihapan ni rata usah pateli rai ku hacak ta. Saya kena hol ko hatsekira. Tidak boleh lantiau. Ira matiraya rumah awe. Misarat ko matuasa itu kuvot, si kuvot to liok no rumah. Mi kirim to kong pintu. Oh. Mas sapi man kira uparuan ratu uparat akirang.哦，刚刚又讲到一个，还有一个古佛子，还有酒瓶。酒瓶。
酒瓶，喝酒的酒瓶。古夫我刚刚那个按那个阿罗安就是给他 PA 坐下的那个阿若坐下，阿罗安。再这个啊，罗安对呀。Malu'an dengan nufalat. Oh, Farat. Oh, 阿罗坐下，阿罗安他点等于是电的意思了。坐落在那个台上。哦，那个也要放在 O 后面。啊，因为你把肉O放在 O 后面，你很合理。这个现在站在然后是相间的啊。跟我与我之间，它会有吗？没有这个字。那够词了，我也是。很难想象，因为两个那个都会有。这样子，中文的电，电那个电那个柱。上个礼拜有在里面，那个有一个老师叫什么名字了？他上个礼拜有上线。不顿了，他没有顿了。啊，不顿了。哦，那个今天没空。今天不顿没空。过来了。清华。一个过来啊。过来了。这个来了。我不理毛你啊你。哦，这个。没有个人你啊，跟你按摩。哦。柱子啊，他直接把它整就好了。不是，不一样啊，不是一样。把阿罗安它的意思就是电，那个柱子。对，来电的。它这样那个柱子才不会烂掉了，不会碰到潮湿，才不会碰到潮湿。还有一个他说古腹子一个，还有瓶子哦，酒瓶呢。刚刚老师有提到一个古腹子，墙的下面的一整排的。还好。慢。古腹子。酒瓶。古波就是瓶子。Utalit. Talit lo ira ko pinaro yo ko talit hanan. Awai ko pinaro. 摆这个空的瓶子。古腹才有空瓶嘛，在。功能是什么？也是电。也是一样做电的。Malu sapi baru tu hajak. Cai kau ufukroh ka anu hajak. Hai. Ya falat no hajak susulan tu ukirang kira-kira. Ya kirang ya mafalatai ciupin ya pintu kamar anira. 这样的，然后接下来不是横的吗？横梁这边都是酒瓶。kamar anira 也顺便挡那个东西进去那个里面。这个酒瓶应该是后来。对呀，后来的。要会awai ko talit ni. 所以那个酒瓶的功能mahal utalit kinian hao. 有没有看到？还能你做一些patli？做一身patli做一身patli tahu kamar anu falat kinian anu kata isu tak kina kubut ma satu takarau no ya nya pukro. 好。也是隔水。它有隔潮湿的那个用意了。哦，好的。耐用吗？
很耐用，好耐用哦，很久呢。对日本的耐用。是哦。哦，我有小朋友对，要颠倒过来哦。一定要颠倒哈，对。这个瓶子的口要往下，瓶子的口往下。好，来我们往下哈，刚刚第8不够了啊。我确认一下，瓶子的功能跟石头一样。对。很好的，亮亮的，而且美观。捡那个坏的哦，看得到。Kufu. 对啊。 Atau rumah sahau yang fukeroh. Rumah satu hau. Hai. Kira-kira riap halana fukeroh. Riap halana ya kehapadai. Oh. Maru padahong. Oh, riap. 我也给它石板。哦，石板还给它喏。Hai riap. 石板。riap。哦。这个扁平的石头了。石板。可以做把它烘。南部那个石板。也可以铺地板。RIYAP。是riap。这是riap。有可能哦，这个是有可能。P 啊，后面是 P 哦。没有。Leon me man